Nagagi lam amasung political rights sing da compromise tawroi United Naga Council UNC की President NG Lohona Naga ipai pu sing na thambiram Naga gi lam sing identity right amasung political rights sing ka compromise tawroi haina phongdokre wafam asi NG Lohona ngarang Ukrul district headquarter to pangthukiba Naga sing gi mahi marong thabagi kumai luhingai ni hodokbagi thoram da phongdokibani mahak na hai Manipur da May 2023 da ge horakiba kuki amasung Meitei ani gi marakta violence oibe irang asina Naga sing gi neutrality maintain tawduna lakibani adubo Naga miyam na makhoi gi history amasung ancestral gi lam sing threat tarok na badi sabsana paukum pigani haiki hojik government of India na Manipur amasung Myanmar ga tainari paring da sambal khabagi thabuk sing asina makhoi gi ancestral gi lam sing kaktat pire masigi mayokta UNC ga loina na ansam NW amasung tongan ba tribal ho sing na democratic oiba mawong da khongjang kaya sang sinduna lagli amati government of India amasung government of Manipur ga su tripartite talk oina jathatuna lagli hairiba talk asida mutual understanding ama puraktriba makhai state ku thamgani haina yanaki hairi masigi mathakta kan bathing ba laina singgi mafam singda loan lam yonba ama sung registration tawbagi SPO ama government na revise tawkhre hairi Naga political issue gi matang da palla dona honorable ama sung amicable settlement ga loina na government of India na thamoi seng na mathau tawba tai anobo Manipur government asi stability amadi shanti purakani haiba asa thamla dona dialogue tawduna warusin purakpa amadi long pending district rollback issue sing loisena ho na chumgani hairi kuki sing na khunda pham da Meitei sangba thingle indigenous tribal leaders forum ITLF na hokiba February 10 ka ni thoida Meitei sing kuki da pham sing da sanghandana bagi laukiba ware pu kuki human rights council ke HRC na support to bagal loina Meitei sing kuki sing oiba political solution thengnari ba khudongsa da basing amasung kuki miyam na pamli ba dabi sing pangdre fawu kuki na khunda pham da sangba thingle hairi KSRC gi cherol aduna council amadi forum asina laukaliba measure sing asi kuki sing bu makha thana thorakada violence sing dagi ngakthok ngamjana ba human rights violence thingnaba amadi insin basing thingnaba khongthang amani ITLF ki warep asi kuki miyam gi security amadi safety measures sing ni kuki sing gi oiba matam kuina dagi dabi tawduna lagdiba separate administration asi India government na atamnan amirai duna leire KSRC na India government na kuki leader sing ga dialogue tawduna satnaba yaba political solution ama puraktuna kuki miyam na pamliba demand sing asi pigadabani hairi KSRC na India da leiriba tribal communities sing na Manipuri gi oiba phibam sing khangjen duna kuki sing na dabi tawriba self determination historical injustice leiriba sing ko khanaba kuki miyam bu support tawbiyo haiki article 370 abrogate tawkhibagi matung commissioner awang nongpok maoist na sokhalaba mafam singda irangcha da marfu hanthare Amit Shah article 370 abrogate tawkhraba matung Kashmir North East amasung maoist na sokhalaba mafam singda leiramba irangcha da marfu hanthare hairiba mafam sing aduda mapung phana irang lehendana ba haibado matam kuina sangla roi haninga si Delhi police ki humdraga mapan suba rising day gi thorom union home minister Amit Shah na phongdokre mahakna makhatan hai maoist na leibak asigi state tarak humdoi da sokhali madu leibak asigi internal security da chaungna singna ba amani ngasigi thorom adu gi saruk ama oina Amit Shah na Delhi police special cell gi integrated headquarter ama sanana ba urep uyungsu tamki maduna leibak asigi konung da police ki thabuk thorom sing hena mapangan khangkal galgani integrated headquarter adu lupa crore chahumga nifuga manga sangna sembit kadabani madu leibak asigi oina khumang chausilaba advance center ama oibaga loina na terrorism ama sung drug lalun bagi thabuk thorom sing laksen bada hena khudong sahal lagani mahak na high state of the art complex adu da matam ga sunaraba indoor firing range war room cyber laboratory training hall amasung operation pangthok pada hena matik mayai lehengadaba advance range equipment su laigani mafam adu leibak asigi police department singi ideal special cell headquarter oigani Delhi police ki special cell aduna narcotic syndicate jali not record amasung cyber crime case investigation tawbada khuaidagi maru oiba thodang logani madu tanatana asoba terror incident sing thigatuna waruisin purakpada leibak asigi oina kana pirigani mahakna makhata na hai Prime Minister Narendra Modi gi lamching makhada hukiba sahi taraga mathoi asida singthaningai oiba thabuk kaya paikhat khre madugi manungda criminal law ahum haudokiba asisu amani Amit Shah na safe city project ki ahanba phase haudoki modern integrated command control communication and the computer center amasu lupa crore sanipan ga yankhai ga tare changna saragani madu Delhi police ki damakta kathoklaba project amani haiki thorom aduga angang ani classroom da solon sinduna thamlambagi thodok thigatna ba khanghankhre नियम की वांग मते इम्फाल वेस्ट के स्कूल अमगी कादा क्लास 2 तमनिबा अंगांग अनि फाजिन दुना थमकी हाइबगी मतंग द थिजिन निमित तारानी की मनुंग द खंगलकनबा मणिपुरी कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की चेयरमैन कैसाम प्रदीप कुमार नवंगकुई जोनेन की ZEO अनिन आरामबम द खंगन ख्रे था सिगी तारा हुमदोइदा MCPCR की
चेयरपर्सन कैसाम प्रदीप कुमार खुयक पीदुना थादोरक ऑर्डर अमदा हाई थासी की तरुक इम्फाल वेस्ट की स्कूल अमदा क्लास 2 तमलिबा अंगांग अनिबु स्कूल की मतम लोइरबा मतुंगदा क्लासरूम अमदा थोंगलोन सेंदुना थमकी हाइना अंगांग अनि अदुगी ममा मपासिंगना वकलकी हाइरिबा वकत असिना चुम लंबा थोकलबदी कॉर्पोरेट पनिशमेंट अमदी मेंटल हरासमेंट पीबगी दमकता राइट टू चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के सेक्शन 38 के मखादा चरक पीबई थौदोक असिगी मतंगदा हाइरिबा स्कूल अदुगी असिस्टेंट टीचर्स अमा सस्पेंड तौखरे हाइरि अदुमकु वकलिबा अदुदी ओजा अमदगी हेना चेनरमगनी हाइना पल्ली MCPCR na thodok thokpham aduda haktengnana yengsiluba matamda classroom amada mahiroi marfu maudra thamduna child protection standard ngaklamdaba thengnaki hairi commission for protection of child rights act ki makhada MCPCR da thodok adugi matangda marik sumna thijenduna numit 10 gi manungda khangalakadabani amadi matungda amuk hanna thoktanaba chapchaba thabuk lokotkadabani haina su order aduna hairi development ki mahutta mang tariba issue sing loisan biu ripco handak manipur da ki president run लौथोलगा बीजेपी ना लुसिंगबा हानागी लेंगाक मखाताना लेहलकबा युमनाम खेमसाना लुसिंगबा लेंगाक अमा लाकपसिदा रिपको मणिपुर ना हराउ तयम फोंदुरकली लेंगाक असिगी सेनापति डिस्ट्रिक्ट की मियोई दगी मिहुत अमा कांगपोकपि डिस्ट्रिक्ट दगी मिहुत अमा बुदि पुथि सीएम ओहन बिरक पसिसु तंगदु लेताद्रबा लमदम असिदा शांति हंजल हनबा मरम अमानी खनबा याई लेबक थिबदी चिनकुकी फुरुप की मियोई अमा डिप्यूटी सीएम ओइना अमासुंग वाइफाई अमदी मारकंगलुक की मियोई अमाबुना लेंगाक असिदा सौगतखिबा तंजाग इकान कानादना चिंगी मफम खरदा मदुबु यानिंगदबगी इरांग हौरकपा सिक्युरिटी फोर्स अमदी इहौ हौरिबा मियाम अनि मुकनबगी थौदोक खरा चुराचनपुर थोखरे थौदोकसिंग असिता नतना साइकुल अमदी इम्फाल इस्ट लोन मफमदसु खुलाई पाइबसिंग की नोंमै पंकाप कापथोरकपगी थौदोक थोखरे असिगुंबा थौदोक खरसिना लमदम असिदा इंग तंपा हंजिनब होनरिबा लेंगा की खोंथांग असिदा असौबु खुरौ अमगा थंगनगदोरिबनी नौना लाक्लिबा लेंगा कसिना अतेनबा मतमदा डेवलपमेंट तौबगी महुता मांगदा तारिबा इशूसिंग असि हाना पाइखत पिनबा लेबाकसिदा तंगतु लेथाब ngamgari खल्ली थबोकसिंग अदुदि सही अहुम मसा मसागी मयुमदा चंगबा ngamdana अवाबा खांगलिबा IDP सिंग मसा मसागी मयुमदा हंजिलनबा मणिपुरी अमदि मपालमगा समनरिबा हाईवे सिंग ममिंगी नतबा फ्री मूवमेंट लेनबा लमखै लाना संगसिलुबदगी सीखरे हाइबदि खंगनबा असिबा मसा सिंगदि फंगद्रिबा मियोई सिंगी सरू मचेत अममतंग ओइरबा सुमहाकी इमुंग मनुंगदा सिन्नरिबा अमदि लिताना कंगलुक अनिगी मरकता थोकलिबा इरांगसि लोइसनबिनबा असि थबुक मरी असि मियामना खौरांग ngairiba पेस लांगनबा अमता ngairaba short term da chathakadaba थबुकनि हाइजनेंगी थबुकसि अनौबा लेंगाक असिना माइपाकना पांगथोकपियो लोइनना XCM श्री नोंथोंबम बिरेन लुचिंगबा लेंगाकना पांगथोकपा हौरमलबा लमदमसिदगी मिटोक मियानचा खंदोकपा उमंग अमदि रिजर्व फॉरेस्ट कन्नबा खोंजंग लमदमसिदगी मयाई काबा निसा मरु फंगना मुथतपा NRC चतहनबा इनर लाइन परमिट लेहनबा हाइरबा थबुक असिदि मणिपुर मियाम मितुंग लमचत अमगी तंगाई फदबा थबुकनि लोइनना मतंग चंगदबा लॉन्ग टर्म प्लाननी थबुक तरुक असि हौजिक लाक्लिबा लेंगाक असिना मखाताना पाइखतफम थोगी मरमदि ममांगी लेंगाक न लोइसलमदबा थबुक अनौबा सरकारना कम्युनिटी ओइना तौबसि लेंगाक की चटनबी अमदि थौदांगनी हाइरबा थौदांग असिबु अनौबा लेंगाकना माइपाकना पांगथोकनबा होटनबियु करिगुंबा मथकी शॉर्ट टर्म अमदि लॉन्ग टर्म की थबुकसिंग असिबु अनौबा लेंगाकना नाथैख्रबा अमदि थवई ववई बिद्रबदि लमदमसिदा इंगतपा अमदि महौसागी फिंबम हंजिनबा होटनबदा साउन अकाइबा लाकपा याई अदुगा मियामदगी अकनबा इहौ मखाताना लाकनबगी मरम अमा ओइगनी खल्ली हाइना रिपकोगी सेक्रेटरी जनरल NC खुमन्ना थदोरकपा चेरोलसिना फोंदोरकली असमदा 4th year ITEP तंबा याबा कॉलेज कुंथ्रा हेना लेरगा स्टेट असिदा कॉलेज अमा फाबु थंबा गमदबा लेबक्तिबनी देसाम मणिपुर के युमलो नरबा असमदा 4th year integrated teacher program ITEP तंबा याबा कॉलेज कुंथ्रा हेना लेरगा स्टेट असिदा कॉलेज अमा फाबु थंबा गमद्रिबा लेबक्तिबनी हाइना देसाम की प्रेसिडेंट ओइनाम रोमेश नंगासि कैसामपत जंक्शन द लुप असिगी ऑफिस ता पांगथोकी पाउ इन्फो अमदा फोंदोकी महना मखाताना हाइरिबने इंग 2018 दगी हौना लुप असिगी प्रेसिडेंट ओइना थौकुकीबा सिंगी लिसिंग मखादा स्टेट असिदा 4th year ITEP तंबा याबा कॉलेज अमा तो ओइरबसु तंबियो हाइना गवर्नर याउना मरि लेनेबा सिंगदा तक्सिनखी अदुम ओइनामक वाफम असि लेंगाक नंगासि फावना थैतुना थमली प्रोग्राम असि लिलोंग हौरेबी कॉलेज ता हांगदुन खुदोंचाबा फंगलगनी हाइबगी थाजबा एजुकेशन डिपार्टमेंट की कमिश्नर अमसुंग डायरेक्टर ना पिरखरबसु मसिगी लेफम थोको ओजा सिंग अपॉइंट तौबगी मुहुत जनरल कॉलेज सिंगदगी ओजा खरा यूटिलाइज तौरगा थमलमले मसिदा यामना थमोय सोकनिंगाई ओइरिबदी NCTE की मीटिंग दा IETEP की कमिटी मेंबर सिंग लिलोंग द 4th year ITEP यारे लेटर ऑफ इंटेंट पिरक लगनी ताबगा खनथबा तौदना ngahekki yanaba ojaगी यूटिलाइज लिस्ट अमा ममांग चाही की मार्च 19 थोक्तुना MU दा सासिनरगा रजिस्टर दगी टीचिंग अमसुंग नन टीचिंग की लिस्ट अप्रूव तौहंदुना
NCTE da Lilong Horibi College ki makada lengak asina ITEP phangnaba submit toromle nakal amarom da Lilong Horibi College da NCTE na mamang sahi ki March kumda tareta numit humphuni gi manungda faculty hapu haina tharaki thawong adu khan thaba tawdana minamba amaga loina thokiba oiramki desamdasu makoina 4th year ITEP se handakti yarabani haina kangalakkibaga loina Lilong Horibi College ki college asida BA BEd amasung BSc BEd tamba yare haina phongdo ki loina matamdugi director na phabu manipur 4th year ITEP tamba yaragani haina public notice phabu thoki madugi matung ina desam na mahiroi kaya NTE na loba national common entrance test thaduna ITEP tamnaba sel langduna honaki adubu hairibasing adu namthak oiramki thauduk asida Lilong Horibi College ki principal gi maral leite lengakna tawkhibani hairi report thagatnaba CM da taksin khre maitai sing schedule tribe ki list asal hanaba honaba da mathau taba lamdam asigi socio economic report amsung maitai gi ethnographic report athu da thagat pi haina world maitai council ngasi CM da iba serol pesin duna taksin khre council asina CM da pesin ki ba serol amana hairi bana center na khangalak pagi matung ina mathau taba document sing athu da thagat tuna maitai sing schedule tribe list asal hanaba honaba da mateng pangbiu maitai na schedule tribe ta sanba haiba si masagi identity ngak sabagi yamna tangai phadaba khungthang amani masi hawjik manipura thokle be irang asiga mari leina hanba sumloi isana isagi furup kanjanabagi sangsilakpa khungthang asi irang asiga mari leina halaga negotiation natragana compromise tawfam thokte hairi Rajasthan chemical factory ama mai chakpada Meeoi tare chire Rajasthan gi fibdi de laiba chemical factory ama da mai chakhalak pada ngasi Meeoi tare chire fire fighter singna mai kanbagi thabuk leptana sa thabag loina asi bhaksang tare no phangbo ngamle ahan ba sinmi mapan factory manung dagi thorak ngamdana leiri haina phongdoki rescue workers sing Meeoi tare kasi bhaksang phangkiba loina atopa Meeoi ani na kanba kanana ba thabuk paikhanna ba honari khusukhera amadi biwadi riko station dagi fire truck sing thunglakhiba loina mai muthatna ba kanna honari hairi